Kani kedai ke Batisi TV, bat pidang pet ya ke kubur baman kasni, belawan rasa pi tak ke rupa, ringkat bat ke orange Nissan, lom sokpo near Fire Brigade Shillong. New Nissan Kicks. Bookings open now. Haga katnyo terik mentau nailur araja ka kendai. Ka senjok jong ki Seng Bhalang ke bakedop, ya ki Seng Bhalang jong ni kari luom khasi jantia, bat nari luom garo. Ya ke balatem, kum ka Confederation of Meghalaya Social Organization. Kala perlong, da ka jelang pajba Ahmad Pran Shillong. Ban penpau ya ke jing persajur, ya ke sorkar Meghalaya, ke baladeko banwanra ya ke jing kren, hapo ke dorbar senrai. Ke badang dep longshen, halor ke Jingdawa jong ki Seng Bhalang ke jela, ban penteri kamno ya ke inline permit hagani ke jela Meghalaya. Kenang ba onla ban khangla ya ke jingwan rung kertem, ki mendari bat ki bar jela syakani ke jela. Haba keren hagani ke jelang ki nongilam jong ki Seng Bhalang ba peroper, ki lapan pau ya ke jinglingo, ba ke sorkar kamsem lawan ra, ya ke nikamat ban yakren hakador bar senrai. Handrai kalwan ra penban ban yakren halor kata ke jing penkela, ya ke Meghalaya Residents Safety and Security Act 2016. Kinong keran hagani kerensan kelapun paru ya ke jingma ke baap ya ke jela na ke jingwan rong kertep ki mender syakani kari khamtam hadian ba ke jela Assam dangshen kala palaj pajba ya ke thop kerteng jong ke National Register of Citizens hakaba khat khandai lakngot kinong sosnong jong ke jela Assam kila syakantan kum kinong sosnong bapura jong kari India. Kinong keren ki bala ajing keren hakani kasngi ki kenthom ya president jong ka JSU Central Body u lawyer son war u president ka WKSU u Dison u president ka CORP u B Rentathiang u general secretary ka WYF u D Marwen u organizing secretary ka HANM u Hamar Lingkhoi u president ka EJNC u Sambor Mi Lingdo u president ka JSU Shillong City u Trebor R Suchen u vice president ke HYC u Dunbok Langkhar Lingdo u chairman ke AGJAC u Nikman Chimarang bat u president ke HYC Central Body haka juga por u bolong ru u chairman jong ke Comso u ba Robert Jun Karjarin. Warai nak jingdawa kawai hapo ka briu nyokra ha ka bedai ba ki Seng Bhalang ba per ha ka jingi khuni ki bat ba per hapo ka jala हमने मता निदान किया आर्टली के मता मिया तंको Pagitaki, sehingga kunjungi kalau bah berat lagi neki isu lagi mat kita ke badan bulan. Nanya pelagi kena kamat, haprem ki parasan balang, begini yo yang jinggalan kawai. Ni kun yang interaksi, kaneru kalau ke badan bulan. Ni kun yang KLP, kaneru kalau ke badan bulan, kaisu ke badan bulan, nak sampai bah. Tekai ke masalah ini betul. Ya kini baru telingi isu kepada burung ingin berlalu kawai biar apa ya baru kisah Bhalang apa kau beri ini jawab nyodap kita kuni kilo isu ada kimat kita baru isu ada kimat kita Bhalang kepada burung berdua kata pandai dah ya keribat kejadian berdua ngawel laga ya kasih student union pada kok ya baru kita lagi Comso Pagi keren tak kawai kesur, kawai kadur, kenapa ingin rakyat kepercayaan? Pada lain percaya sorkar, kawai kesor sorkar, kita isu kita dan buron, kita kaburon letakkan pri, letak payah, kabri yang menyertai. Sansin meeting election buat deputy chief minister banyak keren halor bayar kenegaraan ke Jingdawa ban paslo akhirnya assembly meledap. Karena sulit kampor, kecumni, kampor saya ru. Dena kata menghapun lum, yang ini kejelang, hangni apa, parking lot, ban. Dan saya bik payah, wasoma, island becing kersan, lara, hangna kapor, kebangingi dan kam, soba bik payah, soba island becing kersan, yang ini tumkin alam, yang Seng Bhalang fair. Hamangi fai. Yang kecilnya jangan kejai pendiriu, tam nak kerpat, nak kentu, yang kidorbar senang, yang kirangwa senang, sawa, yang simkialam, nak kementah, kayam, nak kementah, kejingwan ketep juga bercela, hari ni dom ketan kejungi, ngepet kidorbar senang, kumbalong mentah, kila buang bercela, banyu kasih, dorru kisnong. Kiba kat sanspa mut lada no barjala sanspa mut ko kasi lada ka sorkar kampanye ki gmat chongki ayu ganja galawai ayu
away. Hangapur election Jingdawa. Piperta. Yang ipatwa baka thong jambi galang pan petbe jempur usam. Mentala sistem sam bila syong. Hanga sarkar bila jugran si zero. Sebang pur usam. Kau parari. Mentala idan kam melihat teli kawai. Idan kam ban ID kam message kam message kami. ID. Nama tak jimba jom kalawai, nama tak pateng ki men ki para ki khon ki kiti ki jongi. Jirayu. Lada ki khat kendai lak ki basha kentai japo asam. Kin rom hagi than salam kin rom hagi than lampe. Kin rom hagi ni ki saudur saubun jong ka Meghalaya ka jongi. Menta ki parcela kim rom naga jingkang basha khamat ki rom naga jingkang basha din. Kin mau ko parari lada ngim ya kit kya lada ngim khbiba season kaski ngim longsho tang unom tom ndring ngim shape shapar ke jelala jom tena parari Aku fikir LP. Bila ku hari baca penunjuki lembut nekian. Arunachal Pradesh ladan laket jingkir jinda Mizoram ladan laket jingkir jinda Nagaland ladan laket jingkir jinda. Hatu mangi salembut ngirani kirim kau kari bagajai penriu kadang kam yahi yanga sasi sempat halus lempomda arajar kapentai ngasusi manohipi ngilamat ya kisya ke pathar naro ajar katlai henry tangawai kajat penriu kapamutlok ngahapan kemok yaladero balai wapurum kuapurum ka Comso ka HYC kong lalapi petri kami LP minta ngayai purum syaka kami nilai ay berkidak jiwa tapi anda pada ngikwa purum ngikwa ya kita kaannya dari menagari dengan suan pom Mizoram kita lo HP milik meeting hanya kita ngihap menap hapo kene ka kerdop talasim dia mangi kini dalam Bhalang. Hato pipi gua bahari baca penriu kami ngin pena bagi si poro benta yau nong wei nongal. Selosi belum mesti kiparlo kiri kau tu cuci napo jengkel. Haba kita muan akan negeri kepiting kita. Menganang mut bagata kaji terasi mender. Endasi apa infiltration cekir. Syata siman ya kisipa dengan cuaci buat atau menerti position kaji kaburam kalau ya ke Meghalaya government lembak ke polis department telasi ILP yang dikeluarkan cuaci hato kata ambil kaji kaburam hape hapa infiltration check syufa ada touch anda ada nanto harum ke pemun anda lah check lapor masyarakat lagi sempalan so babisin kapur halajo akti hato kandai ini babisin kapur halajo akti ngire belum di bawah Pynjur enam ni sepat bana ketu dalam Sofia kolej sansna nganget don kilamiong lalam don langiong nado santri nado kali kadalmar ke session bersidap lapas ke LP ko langyo ko judas hato ikon dikti pamina sekajong pi kide ki chaudhry ni kidas na la kidandai kilindo kisir kithakiu batun gatar kenal bagai cuaciru lalu ke Comso kawan rai kan banyak daru yang ikut kita jompi kadang lebih nak kali bagai penriu jomi kam menda lada bilang pelik kumba kalong ngaladai usop lu ada katai nganam tim nganam
ke distrik Jil ngaka jonga boro pa ka dia hato bilang long le bala gre hato bilang long le ki bala klo bane khun yam sisin em sisin dere bal kari bagi jaban rioji kadang kam kota ko lang yong ngako belum biak ko lang yong kelatia keladang danggol kapore pi lapip kelatia keladang sampai ayu MJI pi hato piso bayo shon sisi saksem tai pinam kwa untuk continue show lada pip kwa show untuk continue ngangai bal biang katoi pi. Illegal immigration, unregulated illegal immigration, especially in Northeast India, is a matter of concern. And if not attended, if the government doesn't take seriously, if the government doesn't make any laws, regulations, then we will be reduced to minority. And it's a great great danger in the future days to come. Since the message should go to the government loud and clear, let me speak in my own language, that is in Garo. CM Chief Minister na saksa chikrawani onga Meghalaya watchigi ponga uniman nagni mandirangni ningnikaniko nagni mandirangni gemala siyaniko na saksa jatni depandeonge achikan chiwa chigba saksa depandeonge na ya chini dimantaniko na men road pigba demand ko genuine demand ko kena chakana kal tolachi tolbokachi somairachi promise after promise ya ko kaanichi antini jat ko Meghalaya ni mandiran ko chekchakna mangenni kadongna namja oni daro nasima china kuchaka na china agana bersisani kitebo chunga ILP ko agarken we will bring this ILP, we will bring ILP in the coming session liman na china agana but dawla kung nasimani session na chota you have completed this session but no ILP yet. Now it is not up to you. It is up to act. Daudi nasimang ya ho khana kino. Nasimang daudi ya nasimang ni kucha pa ILP ko dakio na kino. Jangan nasimang ko demand ka sini mol ha. Di daudi we must act. Confederation of Meghalaya Social Organization will act now, not the government. Oni kemen cia program na ko na ha ya program kita cia kampu kangeno lemana ni daro su dongo bar pengrang kasir su dongo bar pengrang cina daro je step rango kagencem cina ILP ko mana manjana cina demand kagen aro kangku gen we want Bangkai bakasokan kaslia kan pemerintah yang ILP kami kerai juga kasih kami kerai juga KSU kami juga dodo kerai semua kerai kede juga high level committee of influence kepala dalam kita kok joki kede fair hasne masyarakat hajar khana ya kepala share daru bindolan committee kasokan yang kurang yang kerai buat ada kampung yang kerai kayu biru utah hajar kasokan boleh kami nak kasokan kayu biru utah kampung Aisyah dan buat bindo yang dalam ladai kami recommendation untuk bindo dalam hasna masyarakat kayu biru
keren ILP nga arsden nga penut por ban puli ILP andang ile keren kimla chu banenia mata sedang sakalan jalebi Nila penbiang ke research, nila penbiang ke jilthok jiltar, nila wandra ya ki report jam kepti repair adalah place hang government menta kelanjar lebih. Kapor menta dan Comso padang kelanjar lebih, kelanjar kam menta ban wandra ya KLP kata kani kasur jam kejalam khliahi barokawi. Ya gitu kan report padang assembly. Ladan Uwailah dia Kibadang persa KLP Pynjur na parari Bakin diklian na lasay Hakot kubor Bangi persa ILP lada kinur Diklian lasay Gitu kaya mali Baki persa ILP Yin sampai kay Lasay hi Lada dan lai puwa ingat Kibawang ya KLP Ngatray ngir kum gajay Mriuru kamdondo Kenai Nadin kia selabar kia mendari persa LP marhamat kia menut cupenut kai kapor ni kia mendawa LP nginut berkeran marhamat balai kia persa kia menut laradai para serang yen marhamat penpawai dah kapasai pengi persa nai pengkala aja lebih nai om biar katai nila saja sipun teliki suggestion mentah kalasai om dan nanti show pada keren dah kamui ngine keren baik hadok mata lalu penteri kami yang LP nila yang mare ya kami kecing mare thong kejongi ki nongthok kibor kisaki kita ban penbiang ya kaban draft ya kena LP ban penbiang ya kaban jumot ya kesorkar nyilalong ki bajenot nyilalong ki baytrailang kumaktin parang nyilalong ki constructive social organization ban jumot ya kesorkar kumnokan penbiang ya LP sautarik kilaong balabiang wat kuslai show santarik Om Yos ngau bahan apa pas hapo kabinet lasdan berkeli enle kumno yo tai dah kaburum pia sakhi baro nila jan sistem nila mare kon penbiang ekene KLP kidang ki hemmen ki jongi ki bapet kayangi Katpangi dan elek berpenbiang ya kini KLP Kipekai Anda wajan poy mengi haulan kiong yo free Persengero atau kecil mare Sedang biang apa sedang Nyinya mare lang Nyinya mare lang Ko henam membudak keburam lagi Maaf Nyinya mare lang mentah Harai Habang istang bermare lang Tidolkan pada pilih jemut Nak kalian HYC pun nak kalian Comso Jingdawa kentat mentarung kan keren dah kapasai baladang ngidan ya kajuk kathok baladang ngidan ya kajuk KLP balai na saingin kendu no para mangi punya pilih jumut para mangi nakrai ladang isyo malang tan sambilit dilaya biar Jingdawa LP Jingdawa EGO we want ILP, we do not want ego. Saya sistem kalawang, balading ikwa, banyada walang. Kawai kasur, kawai kajalai KLP, lasai irung gilang banyak keren, lasis irung gilang banyak keren. Hadrai. Ladapan kuluma dia kipat ba, ladapan kuluma dia kijangla. Nyimpan se, nyihakon tom, wajah kasang ya kama. Nginong kibaik ti Handai lada bakla Jakak tiru ginai Kata kanai kan masais kabasay Naya kran social media show Naya kan tho show away Kapor kadang biang Kejai kendro kejongi haduk mata Ngisio kemen Pakampat poin siya kabang mersau Ngisio kemen Pakampat poin siya kano kejing sosi Nidang biang kone wadlang Nidang biang kone terilang Ngatray kam don jing Kano Kapakang yang ni Ladangin de wadlang Banyak terilang Lada pingwa Balit mapi Rulit mapi Ngimbur mangi Tanpa Wat penkelasu ya KLP
ni botan kau yang kendon naik penkelasyu ke KLP lihat mapi input mengi galong kolak lo itu para pembut ya kata Handra yaram yang ni syak kelenti berpoi syak KLP om desu syak kiwai kelenti kibaw baklafam kata di tangiwai kendon kebang ibu kabar para ni kuat berpensai dah kabasai bakumbang yong yim semalek kelut ya kani nyilah pelut por nyilah penjanai lagi nyilah pentebit lagi ban puli ya kajinglong kajingman jok KLP nyilah puli ke ege bajia halai teli ke jela ni puli ya ke ege bajia hakiwai keleng ke jela ya kabadai ini ongbat ya kabadai ya kabalat ini ongbat kabalat boleh nak keleng jongi ke Seng habang ya keren ya sokar ni orang habang ra ya KLP dia pun penkela iaitu ke Meghalaya Residential Safety and Security Act kadang kabani kong kelomba nyimra banlen hak tu ke aim wasna sorkar mukul kidon ke tu ke ni kendon ke bawah boleh ni thok ya kata kidon ke tu ke ni kendon ke bawah kabar endon kat lo teli ke aim pemte la kam bandari kat nang don kawai nang bah nang tak sedang ni orang bau don Comso bersena la kejong penerang nobet hak ni kenang penlait keluar kecik pentrai kam ya kan lada kingit yang ni lain dia orang bawen no suang tu marah SSA hendak ingin seluya hak ya kata malapas assembly nak tak kedawi orang bato tang penlait ya keluar ni hak penbet ya kabala sedang hau arjar khandriu ngin su penerang nyo ya kipeniak pada kipor jong KLP yang ta Handra ya bangi penderung parari kamut bangi compromise lani kamut bangi pendu mono ya KLP lamar ngirong itip KLP kadang bor ayu kepenikong ka bor sama KLP kalong KLP kadang ya ka bor kon khang yu bor jela penderung hak jela ka jongi klem ka jingbet kabar lada ai jingbet ro hom jai ban ai jingbet serta hadu ban yolok yo kun hadu ban tep ban tangang ni dia ban ai jingbet tang Spanyol kendai sini kabalai kerja ayubat ladang wandrung kerjing bet lani usah palat ya kapor day ban pensitom dah kabaset along paset bendi kita gede hilai teli kipor jom KLP penkelai yang keteng perdet no yang keteng om kamu kul sama om konrak sama om mano keteng kita hilai teli kipor kim day penkelapa kata gede kabasai hangi pada kasan perkat ke jongi kelalong ke pasai sakawai kabadan haka section new jangka penggal Eastern Frontier Regulation Act kabor jangka LP kelongba ombet yubar jela bantit kendewa ke jela Meghalaya kon penrung ya kata hakani ke MRSSA kamlong na takdau nilai ai jumut pada penkela ya ke Meghalaya lan terus wa om syasyo om desu wansa ya ki bom dei ki trai muluk wat nyotre penasit makin thiet kendau hang ni kata kadai pangila ada mai suggestion kata kadai keba ngila kentu ya kadai ka sorkar nak kapor sia kapor kamdan lat kamdan len tisu dah kamwe handrai lanang penjalan si penjalan lanang penselam si penselam kat hendailah uni rukhar na asam buat yang ni kasih ebi kat yang ni kementari kepoiwir kat yang ni nyipat mengelek suki dhai lah dhai hato pisau yahap yang kata hato pidang sengan hato pilahun bahusnya barjar rapulai elong si penstana da ukhan da chaudhry Muhammad Ali lada pimpat kuat pengindono yang kabur bersensya daladi hakari parari sa sisen pat ganong api Ali wan ginas lokti hot le sing ladon ki basloren hot le de ladon ki bathai ki baswai ladon ki balathai ladon ki badu jingkerman ringanong ya pi wangi kum kacai penriu nyimpat dei kacai penriu kapan dei kacai penriu kapan do jingkerman no habang ye trelang mat ki wai kisang Bhalang hanolis mana tho pi
kita gijai pendriu Tripura kita stang lai 4% duna hak jala jongki kim padu jengkerman boleh mengabar ingin do jengkerman dah kita gijai pendriu Hasam kita tang ya khiru emno kana thopi kim do jengkerman kita gijai pendriu Bhutia kita la shabem ala kajong tadi Kihapan wansa ne kongki refugee ha India kini kita dia kon ban reclaim menta ya kari ke jongki mengabat no phileng kita dan hal ka jong kari balai ingin do jing kerman ngidan kiriu krau ki jongi ki bai men sen dangi nakapor sa kapor ukiang ramba utro sing upata kam sangma balai ingin do jing kerman mangi ngidang la berpenbaha ngidang la berpenklan ngidang la ban mai terot ngidang la ban pe dau ban peder ngiu yakani kejala ka jongi yakani karib ka jongi ka bodan kam kumbahom kanong roi kumbuk kejing roi jo ka chwasi kelam nginteli paramangi tangkom ta la biang ban tai la kari